Ya, sorry. Sorry for ntoni? Kenyani sorry for ntoni? Ke awuzuthi banyani basori? Sorry ntoni kalo? Amfuni ke ngakho sorry for lenze phezulu yena. Yo, Msamaria phone usakhala nto yaphezulu ukutya pho. Bese ithethile mfonini. Na ukhanguthi bulambile nje. Mosibeshilo mosibaxa sigqibotya endlini. So etya kokweni. Kodwa nawe ubone nje kweni basitye ntoni. Nawe wabona ekhaya bakupheke ntoni. Uthithe into ngwena sana. Kodwa nawe ubone kweni basitye ntoni. Lo. Iphokoqo nebeetroot. Phone. Uyahlutha wena, yabona. Uthethani? Awukhumuli kweni kwasatye isonene Griselini. Sabe kupheka inyama kaloku. Novuma. Bambani. Next. Yaxa ngowefo ngicela ngokuthi uzonditya ngo. Kuneno nditya. Unye mfana. Let's Yaxa kulena zayo. Andokutya no to dinner round. Usubanda kuzuthuma mfana ngiphinda futhi uhlonye. Yawe manihlisela kodwa intona ndio wasakhwaza. Ivula isandi kwakho lento manisithi kwawutshwana yatyiwana. Kodwa intona ndithetela phezulu. Ngoba thina umuntu ekugqithayo. Macheta kumnandi niyatyana kuyatjwana kumnandi. Uqhitha apha. Belidlulela kakade madoda. Nje kanityana. Khambona boy zapho. Khambona mafali. Jona ithola chance yami lana yengiqhaba impama. Masihambeni bangaphi wena ugugu. Six. Akufanele ngidane kulena lapho sukabi. Yo, busy pha endlini kwento bengiyenza. Okay, mase. Ima intoni bona? Hayi man, isamente le bengiqobisonga pha ngifuna ukubhaka. Mfethu isamenti isonga ngabe kwenzeka nongoku. Hayi man boy, I mean iflower le uyibona nje lapho. Sami boy, sode sibambezeleke hamba ixesha man. Sami. Yala nokho bayishiye nayo lento le. Trap. Lana ngicela Yabo. Boss, yenza uhlobo. Uhlola ntoni ngo? Ukuthi nonzana? Boss nesisebenzi. Umsebenzi usebenza labantu? Hayi boss bengiqovu ngiqala. Sengicela ka wena ngiqashanga wena na umgubu busekuye. Wena masambe. Phosa ngifaka nominye ko. Wena songikhayela wena ko tyeni ukuthumela lapho bhezo dlala live Davi. Hayi masambe. Enibovu na yo asho lana iqhabile iphinde next time. Sure. Yeah, bro, right. Buke kungekho trend man, skippana. Manxa ikhona iwenjwane nawo man. Utsho la we-30. Mfethu nginaphi nani we-30 na? Idlulile i-30. I-30 mina ngihlangana ne-30. Azazi ezinye ifamily ziyashota kuba abanye bampile. Nginaphi na? Sayazi kaloku nomtshana uba wenzela ngapha kwa-counter. Azungqala. Sayazi naleyo kaloku uba ngumXhosa maliko. Ngizibona ukuthi unaqhethela ngiyangqala. Sayazi naleyo ba ngoba ekusendela i-30 benimcheba inqayi nqayi nithi no hair. Ngenxa nifuna ngabonakaleni noleziluzuluthu. Apha pheshe. Yaqala mfana. Azibona ukuzibisela impama. Umuntu waBrazil uyapha futhi isijongo ngamanje vele uba abantu bahamba bashiyela eshopini sibashiyela ngasho. Azibona uyaqhethela ngoba andizokunceda futhi ngale webusini ngicela. Hayi bo bra thobe amaphaphu ngiyaxolisa. Le hayi bo bra. Kodwa inyani kodwa hayi. Ngani le. Bra imalo. One thing again.